کاتتان باش من کامەران حاج عومەر لەگەڵ هاوکارانم لە باسی ڕۆژ ئەم جارە لە باکووری کوردستانین و تاوتوێی دەرەنجامەکانی هەڵبژاردننی ناوخۆی تورکیا دەکەین پاشەوەی هەریەکە لە ئاگ پارتی و هەدەپا نەیانتوانی وەکو پێویست دەنگەکانی خۆیان بەدەست بێننەوە. ئاگ پارتی لە زۆربەی شارە گەورەکان وەکو ئستەمبول، ئەنقەرە بەپێی دەرەنجامە بەرەیەکان شکستی هێناوە و هەدەپەش لە کۆی 12 پارێزگا و ناوچەدا 8 پارێزگایی بەدەست هێناوە. ئەو گۆڕانکاریانە بۆ داهاتووی تورکیا و بە تایبەت بۆ پرسی کورد چی لێ دەکەوێتەوە؟ ئێمە هەوڵ دەدەین لەم بەدوا داچوونەماندا زانیاریتان پێ بدەین. Li Bakurî Kurdistan kîş paş serkeftî bûne bidîtine? Partiya me HDP serkeftî bûye. Çixa axwa zulm, axwa ew girtin çêbû dîsa jî partiya me den kêm nebûye. Kêm nebûye. Li hemberê me yanî çixa girtin û zulm çêbû jî dîsa jî partiya me HDP serkeftî bûye û şaredarî destê wî ye. Dikare xizmetê vê bajarê bike? Xizmetê herî baş. 8 sal dewlet tu tişt nehanî vê derê. 8 sal şundan me vê derê gava girt xizmeta me ji bo gelê me daha zêde bû. Ji çawa bêjim şaredarî yani çixa em bigirin ji bo gelê me xwe baş. Baş gelecek baş dibînî? Baş dibînim. Baş dibînim. HDP çixa li serî be ji bo gelê me xwe baş. Piştî seçim باور dikin baş be ekonomî? ولا إن شاء الله أميدا مرض كن Dîtinekî tu wisa heye? أميدا ما ورا إن شاء الله باش Başa ji ber çi li Diyarbakirê işsiz zêde ne? Bidîtine te? صناعي تونه لوما فابريكا تونه Fabrika tune. صناعي تونه وانا جي كوي إيه هبن جي كيما و أدودا جي إنساني ما بريوي جي مرج وان رد بجا ورا بشغلن دبجا معاشي مش قاصي يعني نابجا إيشي متشوه أنا كاتاري صناعة سوقاقي وتاري قهوات تجا إنسانن Bajarê Gazi Antab dibêjin bajarekî Kurdan e. Bes Diyarbakir iş Kurdan. Ji ber çi Gazi Antab bajarê wî baştir e? أوانا تف بهدورة أو كن بهدورة إدارة دكنا سنافيان Kîş sucbara fabrike vê şarê bajarê nîne? Kîş sucbara? Suça kîş kes? يا بري الدولة وانا كاجي دولة جي خازيا كوتشي وكا جاري كو قرب بلدية استشارة بك هدف اقتدار دكاري فابريكا çevka destevi de tabii ki lazım o çevka. lazım ki اوجي çek. Yani hunda xwazin fabrika be. tabii بري ايكو فابريكا دهاتن كو بخاص كورن دياربكر اورغانيزا سناي بل كاسي çekin ند بيسكي HDP partiya evra başkanı evra jwara zede pere dixwastin wan jî livra çêne dikir. Ew hilbijardin çêbû çawarê wisa dekey baştir bibe ekonomîk yan xirabtir dibe. Van nava meyek du meyda da xwe bawlû bika. Bidîtine te çi dibe? Ede bijim de baş bû yani. Baş bibe. Gejbînî yani. Yani ev bijim de hareket çêbû yani ewa çundunu hatin iş tevger çünkü piyas ekonomiye Türkiye ana pir xirabe. Çünkü tişte naysendini emî wê de qat 20 qat 100 qat yani tiştekê panotek bû ana bu de pano. Başa çima devlet nabêjîtin lazime ew nirxa wî fîeta wî lazime zêde nebe, yüksel nebe. Çima devlet nabêjî? Devlet iktidar çıra bêjî. İktidar mıydı? Beriya seçim ziye bu bereke seçim bu hani tişt o kapalî man ört bastıma. Ana vaz seçima ser xêrê ve çêbû ve değişiklik heye. Bixêr bû artık tiştî xweş e. Nuka serokî şaredarî hatiye destnîşankirin. Rewşa jiyanê we baştir dibe?
والله روشا جاني ما هو عيني وري كان يا فقيران كان توقع هو بكن يعني دەستەڵاتی وان نابە؟ هو تو فابريقات شي ناكن نملي اورانج مر فابريقات شي ايش ساعسي بابا ايش ساعسي جي تنية حالي عاد تو مكاني واني وري تنية يعني بديتناتا بروبلم هەر بەردەوام دەبات هو دوام بابا بيجي سيتشمي جي ام دفيجن هنا ويا خرابتر بابا چ دکەن يعني هەر وسا چاوەڕێ دەکەن خراپ ببە؟ يعني کارە يعني پلانێکی وە نییە؟ پلانı devlet tişkil nakı yani biner 5 milyar dolar çi nikaribun to bikrana fabrika koya silah fabrikası frotun evi. باشە نوکە بۆرژی تە هەیە لە Borcum heye. هەیە زێدە نە؟ Zede valla borcum heye ana zemekli mi? O seçar bankajı borcum heye. Elhamdülillah ahır nikarın evvel sermaye medinin yana evciyim inşallah. هەدەفە لە دیاربەکرێ سەرکەف بله. بەس لە هەندێک باژێرندنین باکووری کوردستان ینی سەر نەکەم yani سەدەم çi بوو؟ Yani براستی هینا ایرو روژه کمینه که هل بجارتن قدیه gerek yani encamın davi derkemin peşame ev tablo tekeve peşame gerek em lekolin serbikin tabi via tenene karemeye ve em anaka jiro pevde ve hevseroki şaradariya amedene kareme brasti evbe le amedeci haya iro ku siyaset ama ketiyel bijartini en denge mezin en denge zede şestu se mesten hayro nesten bu eheremi yani gelen peri daha riyasete ama heremi ned bu. Baş, nuka hedefe li Diyarbakır'e, bajarı Diyarbakır'e serkefet. Hun çitken. Çava hizmeti ve yani haya iro çava me hizmet hem şaradariya mezin hem navçeyin mekir em baverin eme disavi evakha felsefeye berdavam kin. Çiye felsefe me em dibêjin bira ekolojik be bira vîna jinetê de be bira be gel re be hev re be. Yani haya îro be tam çekir, kem çekir ev lali edin ama ev felsefe hinal peşiya me. Gerek em be gelê xwe re bin, gerek nav gel de bin, gerek em tene hizmeta şaradariye texin hizmeta gel. Başa. Hun dibêjin Kurdan li bajarı İstanbul'e, Ankara'ya deng bikandîdê CHP dayne. Başa. Beraber ew hûn çi destînin CHP? Yani vana ez dîsa dibêjim. Van tekiliyan, van evan işe siyaseti navendine, navendine. Yani em karin ev xwe şahsî dibêjin. Ama yani herkesci dibîne yani ev lo holene lo ortele hejmar lo ortele mesela navçe Esenyurt'e ya da edin do hedefe lur çıkas istendiye iro CHP lur çıkas zedekiriye matematik lo ortaya. Matematik lo ortaya. Herkesci ez baverim roja peşiyeme, rojin kuvvere hem ji bo demokratik buna Türkiye hem ji bo ev civak pırhat jizdandın, pırhat ev kirin. Di nav de jî hertim Kürt di nav de alozi dîtin ew dîtin zahmet dîtin. Gerek ev civaka Türkiye gele Türkiye jî hinkê rahat bibe. Ev encamên hilbijartinê siyaseta AKP MHP ev dersek mezin jê derxe. û li gorî wî jî Tirkiye bira pêşiya xwe bibîne bi aliyê demokrasî, aliyê adaletê bi piranî jî alî meseleya Kurdî, Kurd jî ez barim gerek karên nû karên serkeftî bike. Başa. Eger me sah keyne Bakurî Kurdistan HDP çar bajêrî girîng xesaret kiriye. AK Parti çend bajarekî mezin xesaret kiriye wekî İstanbul, Ankara yani hindek bajêrîn din. Tiştekî wista ihtimal hene HDP û AK Parti bo berjewendiya xwe ittifaqekî nû çê bikin. Yani AK Parti gelek axaftin wisaya AK Parti dest li MHP ber bide. Piştî seçib. Yani ev demê hilbijartinê ev demê 3 sal û nîv derbas tişkî ihtimalekî were zû dernakeve. Yani ev ku HDP û AK Parti were berhevde. Çiye yani ittifaqek mezin ne ama gerek hinkî hevdîtin hinkî ev ji bo gel
بۆ گەل gel tişkî were dixwaze ama ew e ihtimalekî rast AKP ev 3 sale bi MHP re dimeşe tiştê hat serê holeyê yani ew hevaltiya xwe berdewam bikin berdewam neke ew wan e biryara wan e ama ihtimalekî were ne xuya nake ji ber ku yani ev ev hundirê dimeha de ji bo HDP çi gotin çi anîn ziman Yani çi zahmet ew kirin dibînin. yani mesela HDP ji hemen kabul bike van tiştên ku hev serokê me her du di hepsê dene yazde vekilê me li hindir dene 46 şaradarê me li hindir dene her ro derdikeve dibêje wan dizî kiriye pere ئەگەر şardî ئەو wir هەمی هەف سەرۆک بێنە ئازادکردن wana ihtimalin peşine êdî yani em nikarin kam binarin pêşiya me ê çi şanî me dide ji Baş. arakada em nikarin çi dibêjin falcî em nikarin باشە ئەگەر بە کورتی بەرسڤ من بدەیت ینی داهاتوێ تورکیا گەلەجەکی تورکیا çawa dibînin Yani viyaz dibêjim bi rastî pir nav gel de ji bo AKP sistema xwe nû bi rê ve bibe ev işte partili Pevîst e. Cumhurbaşkanı ev parlamentoya ku nikare tişkî bike wan bakanên ji derve hatine ama bi karê xwe nikarin meselê gel çareser bikin ne alî aboriyê ne alî şaristanî ne alî em bêjin ilimi, hünerî tu tiştê anaka gel tişkî çareser ji wan bakanan nabîne. Ev sistem dixwaze ew dibêje gelê me her tim raya mezin didame ev gel vê sistemê dixwaze. Ama ev hilbijartina herêmî şanî da ku mesela ne var rê? Yani ez viya dibêjim ev hareket em bêjin AKP berê bi evên hilbijartinên herêmî hat ser. Notu çara da vakti hatin ser jûyê rojê de mezmûn hatin heye îro ama war xuyayek ku dîsa bi hilbijartinê herêmî gerek dîs ewa xwe dînin pêşiya xwe û ji bo Tirkiye vî evî de yani hem alî aborî de xitimiye hem alî siyasî de xitimiye hem bi cîranê xwe re yek li hev nake li aliyê de باشێکی خراپ دادژ yani bi piranî jî bi taybetî jî mesela Kurd wextê mesela Kurd dibe İranê, Iraqê, Sûriyeyê her tim karê xwe tenê ser hindakirina Kurda de dibe yani vîya heya kengî bimeşe ez bawerim gerek encamkî wî hebe gel gerek hinkî ji wê kampê ku bûye diciye vîya êdî hinkî biqede ev li bijartin ez bawerim hêviya me ew e ku ji wan re bibe ders. دەرەنجامی ئەم هەڵبژاردنە پێمان دەڵێت کە ئاک پارتی یەکەمین جارە لە مێژووی دروستبوونیەوە تاوەکو ئێستا ڕوبەڕووی شکست بێتەوە بە بەراورد لەگەڵ دەرەنجامەکانی پێشووی هەڵبژاردندا وەک چاودێرانی سیاسی باسی لێوە دەکەن ئەم هەڵبژاردنە بۆ ئاک پارتی بەدەر لەوەی دەنگی شارە گەورەکانی تورکیای لەدەستداوە هاوکات بۆتە مەترسێکی گەورەش لەوەی کە ئاک پارتی پێگە بەهێزەکەی خۆی پێگە بەهێزەکەی جارانی لەدەستداوە و بۆ داهاتوش پێویستی بە پارتی دیکەیە تاوەکو بتوانێ حکوومەتێکی لەگەڵ پێک بهێن. با بزانین نەتیجەی vê هەڵبژاردنێ çawa bûye kîş part serkeftî bûye kîş part şikist bûye. Kurdistana Bakur de hin encamên sürpriz hin encamê jî bi 24 Haziranê heya niha xwe dida nîşan niha diyar bûye. Li Bitlis û agirî çûyîna wê ji destê HDP Ak Partiye ne tiştek sürpriz e. Lê belê standina Ak Partiye ya Şirnexê ji bo HDP şikestinek mezin derxistiye holê. HDP heya niha heftê Haziranê heya niha Şirnex de ji sedê heştî heya sedê sihû pêncê denkêmbûyînek zêde berveçûye. Ji bilî wê jî bajarê wekî Qersê û İdirê ev bajar ji Ak Partiyê ji MHP re hêliştibû. Li van her du bajarên Kurdistanê HDP li ser ket Ak Parti û MHP têk çû ev cara yekeme ku serhedê
قرسه HDP دستینه تاریخا قرسه حموده جارا یکم پارتیه کرد لسر دکه و باجارک کردواریه و بره دچه به عالیه پولیتیکای و باش نوکا گەرمە بەحسێ باکوڕی کوردستان بکەین هەدەپا یان ئاک پارتی سەرکەفتیە یان نە ام جبو سرکفتنه ام نکارین تشتک تقص بیش یعنی وەکی یەکن وکی یکن چونکه اق پارتی هرچی قصد داریم وکی شرنق و بتلیس آگری استانده بجی نافچین مزنه وکی حزوی قزلقه وکی قرطالان مصری جه وکی کختای وندا کریه دیسا داری وکی دیاربکر هرچی قصد قیوم دانه به نامزد شغلی وکی خبات کریجی خویا دکر دان نشان جی لگوری هلبجارتن 2014 HDP دنگ خو 7 puan زیاده کریه دیاربکر دیسا مردین وسا دیسا ل وانه وسایه باشە نوکەڕای کوردان ینی بۆ گەنەلی تورکیا گرینگە بله ام تکاریم بجنه کو HDP یانجی کردان تاثیر خو باندورا خو لسر هلبجار انجام هلبجارتن حرم زیادتر ترکیه دان نشان yani herçi qaz ve dere bitlisu agiri muşe bundakirin hebinci AK Parti be aliye psikolojik ve piçeke serketi bici xuya bike em dibinin ku Kurdan li Mersin û Adanayê dîsa İstanbul û Enqerê li AK Parti tek birin. Ev tekçûyîna AK Partiye bir destê Kurda çû. Yani Kurd vêdê mesajeke din AK Parti. Dibêjine ku li ev polîtikayên tu MHP re dimeşînî ev qeyrana aborî, ev krîza ekonomîk li bandorê wê hene û em mesajeke din. Yani AK Parti bacê vê siyasetê dayine vê Belê ev mesajek nete ji aliyên Kurdên metropolê. Başa. Taybetî wan. نوکە ڕەوشە ئاک پارتی چاوا دەبینی ینی هەندێک دەبێژن ئەوە دەستپێکە شکستە ئاک پارتیە vê seçimde. Em dibînin ku yani kesê kî bajarê İstanbul winda kiribe heyana hilbijartina yekema giştî de Tirkiye jî têk diçe. Notu çarê Refahê İstanbul girt hilbijartina ewil de Refah bû Refah serket û bû hikûmet. Dîsa daha notu nehan ew kadroyên AK Parti ya Refahê İstanbul û Enqerê girtî AK Parti damezrandin û li AK Parti wan deran standina wan deran Türkiye'de bir partiya yekem û bir desthilatdar. Dîsa niha tekçûyîna AK Partiye jî ji Enqerê û İstanbulê dest pê dike em dikarîn ji îro de bêjîne. Ew kesên ji AK Partiyên xeyîdîn ji AK Partiyên xwepaş vekişandîn. Kesên wekî Babacan Gül û Davutoğlu ji piştî îro ye derkevine meydanê û ye partiyek nû ava bikin ji vê polîtikayên AK Partiyê ye qetandinek çêbe em ê bibînin ku AK Parti yan xwe sererast ke aliye polîtikaya ve kê hêdî ew ne mümkün e yên jê xeyîdîn ew kadroyên jê xeyîdîn hêdî wisa xuya dike ku ye encamek nû ve derkevine holê ye kadroyên nû ve derkevine holê ye gotinên nû ve derkevin holê li hêdî metirsiyek nû jî ji bo Kurda ji bo AK Partiye tiştek dijî heye AK Partiye ji bilî AK Parti çıkar AK Parti tek çûyî be jî MHP yani Serkeftî de be qazanc. MHP serketiye. Yani em dikarîn bêjîne ku îro di partiyên serketî niha Türkiye'de hene. Yek MHP adî CHP. Belê lê ya herî zêde serkeftî xuya dike CHP. باش نوکە ئەگەر me bêjin kîj li Bakurê Kurdistan serkeftî bûye dengê HDP pîçek kem bûye û dengê AK Partiş pîçek zêde bûye. Bes bi rastî yanî serkeftî kîj layene. Kama gomer de ber hevdû problem ki ha dertî. Em jî li Bakurê Kurdistanê AKP dengê wî zêde biye. Ev bir avî merukare şûr bike. Em bêjin li gunda li derûdorê bajara AKP rayê dengê zêde biye. Ev ya tişekî nekar dîşarî me deki veya zordarî heye, zor zulm servan biye. Ji ber tirsê, tesîlat tirsê servan menga. Li berê gava wan nav bajar da, me ji bajarê Diyarbekir cikî da, li çend herema da em bêjin taxê bajer da dengê wî zêde bû bes e.
يعني باجار نيكا مش لوانه زاد بس وش هي سياسه فقره له فقره وخطا يخط بيتفتا جبرت بيجن كاستنبول المتروبولي تركيا المتروبولي تركيا كردا ببراني از باورم بگیرسایی کی مزن لهمبر AKP سکن شو سکنین لهمبر سیاست ayırıyor. Ama bejin AKP siyasete ve şu siyasete ve David 2015 şunda لباكور شرد ماشي لباشارة شرد ماشي لبي ويران بيجن 25 إيلوني رفرندوم سرخبنا كردستان دا لهمبر ve sekini hakaret kurdaktır. Peyvera erişi Afrin'e kir, Afrin'e da kir. Lehember ve kurda, lehember zamanı ve evkeda yani kampanya elbejartine da zamanı Erdoğan zamanı ki nijatperest bu, zamanı ki inkarkirine kurda bu. Mesela bejin kilvede 2013 da mitingi da go Kurdistan heye Kurdistan razne veya go İrod beşe ve Kurdistan. Sen başvura. Başa. Fırsateki wasa çedbe careki din AK Parti ve HDP digeliyek ittifak bakan. Yani gelek az wasa da bejin MHP ve AK Parti ve helbijardine ve seçimi serkeftine ki mezin dasına xistine jber hende lazıma Erdoğan careki din piş bu Kurdan dengi HDP bistine. Ama hatta çan yani Evet editne burası ama ki tişego hatta iro hatta mesela 2014 و hatta iro. Siyasette Türkiye dehember Kurdada 2014 da guhari. Kinge guhari bu yere berkodana Kobani'da. Vasti berkodana Kobani'da du bu yer fikret Türkiye az bavarın guharan. Du tiş civan tiş gidişan. Yek şey çibu. Yek şey 6 dotmeheda گو پشکریا تمامی همو پرچه کردستان پشکریا کوبانیدا یعنی تو دخوازی بیجی روش آوای کردستان روش آوای کردستان دکاری AK Parti و HDP نزدیکه یا دور که نه یکی این دویمین درباسمون پیشمرگه و پیشمرگه مشهور کردستان درباس کوبانی بون گفت با کرد درباس بون پیشوازی کردن گل اویا ترساند چاوی دولت ترساند میگن ارگانیزاسیون کتنه bu ama گل وان پیشوازی کی گرم پیشوازی کی bir girsayı bir hamire da bana پیشوازی bir şanaz mı veya Kürtü vedi. Şimdi böyle ki devlet veya fikri bu ki ben Rojavay Kürdistan'ı kavago Daesh ser Kürdistan'ı erişe ser Kürdistan'ı ki çarpı Kürdistan'ı radın serpiya. Evun millet. Kavago şarvani wan kava peşmerge bu derbas bunu bedre peşvazi ama jifayad ki jwan fark nakı. Yani ihtimale ki وصل نبینی HDP و AK Parti. Devlet karar ki da. Devlet karar ki da. İro Erdoğan ve evki devlet da hezeki devlet ya bhavra ya beçin ki ve damara erganakon te buana bhavra. Erdoğan jve siyaseti zu ne kara bekara. Jver ve ki jve khoyana ki kinge khoyat ki. Eğer bihin ki hezen nav devleti برای وان به دست وان ام بیجن تکیلداری که گوشه به ممکنه. او که ام بیجن دولت یکوی آمریکا یا جمعی یکتی اروپایی. براستی به پرانیجی یه دولت آمریکایی یکوی به دست وان ممکنه گوتش که هم پیک ببه. جبر خوبه نوا HDP و AKP دا تکیلاتی که نو از زحمت بید. بەپێی دەرەنجامەکانی هەڵبژاردن سەرکەوتووی ڕاستەقینە لە 4 پارتی سەرەکی تورکیا هەرەیەکە لە جەهەپە و مەهەپە بووە. دوو پارتەکەی دیکەش کە خۆیان بەبراوە دەزانن AK Parti و HDP بەپێی دەرەنجامەکان دەنگیان لە تەواوی تورکیا کەمتر بووە. دەرەنجامی هەڵبژاردن وەکو بەشێکی زۆر لە چاودێرانی سیاسی و خەڵکی هەموو واتە باسی لێوە دەکەن نابێتە هۆی باشبوونی دۆخی ئابووری ئەم وڵاتە. پێشیان وایە بە تاکە حزبێک کێشەی ئەم هاوڵاتیانە لە وڵاتەدا چارەسەر نابێت تا باسێکی دیکە و بابەتێکی دیکە بەخواتان دەست.